online Manipur YouTube channel swing birba mayam pumnang po mukan na taram noksari ahan badayam na maru iba pawam abjit hamzage NIA na faki ba anan CBI gi khayata muktakre state asida thokliba iranga mari leinana nongmai mangbagi case ta NIA na faduna custody da leirakiba moirang them anan NIA dagi CBI da transit custody lawbada Delhi gi court na yab pikre pawasina hai moirang them anan asin nongmai amadi nongmai maru kaya mangkibagi thawdoka mari leinana NIA na faduna leirakibani adubo CBI gi maikai dagi Delhi gi court amada anan bu Guwahati gi Kamrup Metro gi CJM da puthok kadaba leibana transit custody pibina bahayra kibani hairibu wafam adu court adu gi special just Sachin Gupta na so aya bikre moirang them anam NIA na faraba matung Tihar gi jail da leirakibani hojik makha taba legal gi oiba thabuk sing lawkhatnabagi damakta Assam da purakani CBI gi matung ena chahi asigi me mari da Manipuri Police Training Center dagi miyoi lising manga henbana laktuna namduna nongmai amadi maru kaya overpower tawduna lawki hairiba nongmai sing adugi manungda khardi anandagi phagat pada yauki haina palli adubu anangi council gi maikai dagi CBI gi application adubu objection tawki hairi aduga mathangi update asna kangluk ki irang da pangal sing saifu khang oirambadagi siba yawrakle committee sahi sigi me ahum dagi ngasi phabu thoklibu kangluk ki irang asida irang yawda pangal gi miyo sing saifu khang oirambadagi ngasi de asiba phabu yawrakle haina committee on peaceful coexistence Manipuri CPCM gi sajat buya mayumna thadorpa cheron aman hairi cherola sina makhata na hai khongthang kaya da maral kaya thangjin duna pangal gi sinmi sing phu saibagi thodok sing amadi tampak ki mafam sing da toina thokli tampak tana amadi sing dana kuki sing na tatana pangal sing da phu saibagi thodok sing thok tuna lagli ikui jringai jasu more da security force ki gari thobo pangal driver ama masagi khonjel thokpa ngamdaba makai purak ki bagi thodok laikre tungdo October gi tarak ma panda Imphal iski takel gi mafam amada mitai gi ningol ani na manaw nupiga yumdagi sanlaw rusi haiduna pangan driver ani khetri bengun awang laikai dagi sahir Eli Sana amadi sora dagi Abil Khan nektuna pukibani pangan driver ani amasung maitai ningol ani purna masing yamlaba miyamna kuki gi pot lawba lakpani haibagi maralda tamthina phubi ki adubo ngasi de khetri bengun awang laikai dagi sahir Eli Sana sai kuntra go humdoi laikandaba ngamdana Imphal gi Rajmedi City Hospital da laikidabani hairi matang asna committee gi maikai dagi Manipuri lengak to wahang kaya hangning badagi apamba lairakle Manipuri khunai asi democracy chatpa leibak ama oiribra natragna mobocracy chatpa leibak amara rule of law amadi law and order maintain tawba ngamdraga de lengak leibagi wan thok leibra state ki law and order ngaktuna leiba lengak ki agency am oiriba state police asi miyamna furam badagi asokpa amasung asiba hakchang lawkhatna bakhak leirabra pangal khunai ki musing maral kaya thangjin duna phubagi amadi hatpagi license lengak nga pirabra hain suserola sina makhatari aduga mathangi update asna MLA KB na media house ani da legal notice pikre mamang sahida pangthoki betaragani suba Manipur Legislative Assembly gi mikhal da nauria pakhang lakpa assembly constituency da gi karakiba BJP gi MLA Sakul Sim KB gi mathakta mikhal adu da mahaka lamba tawna ki soibam Subhash Chandra na file tawraki election petition number 11 of 2022 gi wail satharakliba High Court of Manipur gi Justice Ahanthem Mimola na bench ta thasi gi taraga tarukta pikhiba order amabu aran babong do phong khi haibagi damakte MLA asigi maikai dagi Imphal da nungti gi nungthil da phong pause ama amasung Imphal iski office hata da leiba TV channel amagi mathakta legal notice sing pikre hari legal notice asina media house ani da phong do kiba wafam sing gi manung da court na pikhiba order adugi on natai na bada media house ani na simjin sajin ba amasung aran ba report tawkiba gi damakta unconditional apology ama pungni punipani manung da makoi da pikhiba legal notice sing adu phangbaga tawrakadabani hairi be apology si tawraktrabadi makoi gi mathakta subsaba civil amasung criminal proceeding lawkhatlagani haina supong doki hairi aduga mathangi update asna nupi yawna miyoi manga nongmaina kaptuna sokal lamba thodoki case ta senaba baris police na fare thasi gi tara marigi nimdang atheng bada Sega road koirakpam likai de leiba miyoi ama mayum dagi namduna faraga puna ba hodnaram kiba miyoi kunromga likai adugi miyam gi marakta thokiba umkhotna ba thodokta miyoi kullom adugi manung dagi kharna nongmai kapthorakpagi nupi ama yawna miyoi manga sokiba thodoki matang da Imphal PS na khotkiba case ama da senabani haiba hana BJYM Manipuri president oiramba Manohar Mayum Baris wangkai ningthem pukri mapal dangarang numidang atheng bada police na fare hairi aduga mathangi update asna yummai thaba horakpada police amasung Assam Rifles ta kanbina ba haijakibata kanamata lakpi khide yumnam abemsa
मे अहुमदा चथरखिब अकनबा अटैक अदु मंगजौना खंगहौदना अमसुंग यामना थाजदबा थौदक ओइखि अदुबु अकनबा इरांग अदु हौरकपदगी चुराचंदपुर की पुलिस अमसुंग डिस्ट्रिक्ट असिदा लैबा असम राइफल्स ता अखोइ मितै सिंगी फिबम खंगनखिबगा लोइना अखोइ बुकन बिनाबा कौबदा पुलिससु लाखिदे असम राइफल्सु लाखिदे हाइना चुराचंदपुरदगी खुगा तंपाक मितै लेखाइदगी मसागी सै 19 रोम सुरबी युमनाम अबिमचाना फोंदोरकली नुमित अदुदा तमथिरबा लांचा थरकपदगी लंजनरलबा हजगना थंगमैबनगी खुयाथोंग रिलीफ कैम्पदा लैरकलिबा महाकना मखाताना हाई रिलीफ कैम्पदा लैरकपा असि कुइमनख्रे अखोइ युमदा यामना हंदिंगने मरम असिना मणिपुरी लेंगांगना अथुबा मतमदा यासिनबा पुरक्तुना अखोइबु युमदा हलनबिरो रिलीफ कैम्पदा लैरकपदा चारा थकपगी अवाटपुबुदि लैते अदुम ओइनमक अथुबा मतमदा इरांग असि लोइसिनबा पामी अखोइ युमदा हनिंगले रिलीफ कैम्पदा अखोइबु नुंगाइना थंबिरगसु इसागी युमदा लैबगी नुंगाइबदु केनबा याम लै हौजिकति निंगथम थासु चंगलकले मरम असिना अवाट अपा कयासु लैरकलगनी खनबदा अवाबा पोकपा हौरे आइदि अपिकपा इचासु चेनबगी मथक्ता हक्सांगी फिबमदा मिमानाद्रबा इसी अमसु याउरिबा नीना वादबा ngamde mahakna hai aihak kumbidagini चुराचंदपुरदा युम पांदुना लैरकपा सही अमगा था अहुम रोम सुरे मरम असिना काहेना खंगलुद्रबसु ममांगदुसु अमुक इरांग थोखरे इरांग अदुगी मनुंगदा नोंगियाई मतुंग पुंग अनि फावबो नोंगमै कापनाखिबनी अदुबो हंदक मे अहुमदा कुकी सिंगी पीस रैली अमा चटकनी हाइबदि खंकी नुमितुमक्ता नुंथिन पुंग अहुम मखाई रोम तरकपा अदवाइदा चुराचंदपुरदगी पीस ग्राउंडगी रैली चलबा मतुंगदा कंबाइदा मितैगी युम सिंग मै थाबा हौरे हाइना रखिबनी मतमदुदा इंटरनेट यादबनीना खंगहौदना थोरकलिबा थौदोकसिंग अदुगी मतंगदा लोइना थागतना रखी इरांगी पाउ मोबाइल फोन दा लोइना येंगबा फंकी लोइना कुकी सिंग मितैगी युम सिंग मै थाबा हौरे मितैगी मसिंग वाले हाइना फावबा लाउना खोंगनबा तौरकपा फाव थेंगनखि नुंथिनगी पुंग मरी रोम तारकपा अदवाइदा इरांग अदु नतै चारक्त्रे हेना कनसिलकले हाइना रखि आइगी पुरुइबगी हक्सांगी फिबमदा मिमानाद्रबि मचे अमा लै माकी फिबम खरा चादबदगी आइना युम पालक्त्रिङैदगी सु अथोपा युम अमदा थम्मी हाइ मरम असिना महाकु इरांगना मरम ओइदुना पुथोक पुजिन तौबदा नुंगाइररोय हाइदुना खरा ngaliङैदगी अखोइना खरा नक्नबा लैबा मामा अमगी युमदा पुरगा आइना चटकी इमाना कैथेन हलकपदा इरांग खरा कलहौरे हाइबदगी करिमता खुमलमदुना इचेदु पुरगा था अहुमदा गाइरिबि इचानुपीगा चत्तुना मामगी युमदा लैखि इरांग लैरकपा याइ हाइबदगी नुमिदांगदसु चाक ngana थोंदुक्तुना पुंगलोय लोइसिनदुना थंबनी अदुबु हेना कनसिलकपदगी चाक चाबा फावबा नंगदना मामगी युम ताना चटखिबरी अतै पोलमसिंग करिमता पुबा नंगद्रबसु अनाब इसीगिदमक थारगा हिपनबा ब्लैंकेट अमा फावबदि पुरखि मामगी युम यौरदुना लैरकलबा मतंग नुमिदांग वरम पुंग तरुक तरे तसिलकपा अदवाइदा मितै मयाम मामगी युमदा मथंग मथंग चेंसिनरखिबा मितै मचासिंग दु मसागी मयुमसिंग मै थाबा हौरकपदगी लाकनखिबा मामगी युमदु मथोन अहुम साबा बिल्डिंग नुमिदांग सुपा खुगा तंपाकता लैरकलिबा मितै सिंगी युम मै थाबा अमसुंग चाकपगी मखोल यावना नोंमै कापकी मखोलना पुमनिन निनखि फिबम अदुदगी अखोइ मितै सिंगबु कनबिनबगीदमक्ता पुलिस ओइरबसु असम राइफल्स ओइरबसु अमतंग लाकपियु हाइजखिबदा कनामता लाकपिखिदे इम्फालदा खंगना चानबा मियुसिंग लैबदगी टेलीफोन तौदुना लाकपिनबा हाइजखि अदुबु संसिलकपा याद्रे हाइदुना लाकिदे नुमित यामना वाना लेनखि हिंगनी हाइबा फावबा थाजखिदे वीडियो सी यंगबिबगीदमक्ता मयाम पुमनोंपु अमुका नाथागच्छरी।